Kak, ondelnya warna merah mana, Kak? Yang mana ondelnya? Ada berapa ondelnya? Biru. Biru sama apa, Dek? Dek, ondelnya. Wah, itu mama ondel mana, mama ondel? Itu mama ondel atau bapak ondel? Satu ondel. Hah? Mama ondel atau bapak ondel itu? Wah, dijejer. Ya rebutan. Ya rebutan ondel. Ya rebutan ondel. Del, mana Del? Del. Ya lepas. Ya rebutan. Ya rebutan. Ondelnya rebutan tuh. Mana, Kak? Ondel warna kuning mana itu? Wow, ondel warna kuning. Warna kuning, Dek. Ada berapa, Dek, ondelnya? 1000. Banyak banget. 1000 ondelnya. Hah? Ondelnya banyak banget tuh. Yang ini warna apa, Dek? Warna biru. Yang warna kuning mana? Warna kuning. Ondel warna kuning. Wah, itu warna biru. Ondel warna kuning. Oh iya betul, ondel warna kuning. Ondel warna hitam mana? Ondel warna hitam. Mana, Dek? Ondel warna hitam. Ondel hitamnya mana? Mana, Dek?